Piki zirigiro mu kitongore cy'ebyobuhingi oburisa hamwe n'obujubi kandi zigenderire kweraho mu kutungura ebyobuhingi n'oburisa omu district ya Kamwenge. Za piki ya muzivuge murete obuhereza omu bantu bitu ba Kamwenge baranga n'ihanga ryanjye. Ngeze program Minisiture ya Agriculture kandi n'umuntu ya mbere kutunga piki ubona ko Frank Mwebaze Minister wa Agriculture and member of Parliament wa Chwale East. So abahinzi bitu ba Kamwenge district babirebe ne challenge y'entambura na munonga umubwire bwo kugira ngo barugama agomba barika abantu ha byaro byabo hamisiri yabo cyokanye n'amasoko twabahereza pikezi hacaza kwangusa ubuhereza bwabo kandi abantu bitu baburikiro baza ku benefit nako barabendere sha yona baza kubahika. Abahinzi akorwa mu magombora abere ry'akabambiro hamwe na Buguri nibo bahirwe pikezi kandi bashabirwa kuzikwata kurungi. Agriculture Honorable Frank Tumwebaze ahabwo umurimo murunje gwari gukora mu ihanga ryitu no kutweza hamwe mu Kamwenge district atushakire munonga nitumusima kandi tusime na President Museveni mwenye neza kutererera abakozi babiri abaza kutore pikezi kugira ngo piki wajitwaro cyahuriye abahirwe birukevi basimere government ahabwo kubijuka aso ya Buguri enyamboho omukweyongera kushika abahingi nko kubasomesa empinga nungi yo murembe ninga sigapsi tweyongere kubahabura okubarasharure ebihingwa byabo no kubaraberebera. Gashako Anthony Twine.